BJP Mizoram Pradesian media kaltangin kan chief minister hoina kan kangin atau beratsuan BJP Mizoram Pradesh VC le local council election akan candidate zongjong tehi nama in mga yangin event mga urani pi kan patian tuna soyanga hotlang le ram rombol turat kan ke chua enia chupian chu herama hiam athen thingatan min lo vot sak theu turin Mizoram chunga ven in le khotin bipuite media kaltangin BJP Mizoram Pradesh suan kan angin jeunie kalome ki TikTok soa chukule atam theyang ber BJP candidate ni turin ai bot saya VC le local council candidate siam jungsan chu khotin ibite zalena darin khotina an ibite chu kan ibite chu BJP VC le local council member atam theyang ber an ni na tan phala ko ka chain part dan kan khodun na thua ko unit troi to je BJP Mizoram Pradesh son zalena apelian heri he election tan hian state BJP chuan legislative assembly constituency tina atulanga district troi to the nena in rolam campaign to candidate te an kin nge ke nan ma an la don VC le local council election ni local body government patang equal to sarkar siamna ane wangin BJP chuan anda koi moin Mizoram mi koi tu party ai patang sona da koi mo mi patang lu le pa mi ting tu ni candidate president thang turin thang ting turin BJP Mizoram Pradesh chuan kancha Mizoram laya ale lama village council and local council grassroots democratic election both side tat mai chu BJP Mizoram Pradesh chuan hiat thiam har adin hemi pena yan state sarkar ruling party in Norenti hi Mizoram mi puita chuma zona lian tak ka onge BJP chuan kan ring plat ani VC le local council election sambi som di both side ani dan hi ulu taka zirjian turin duatin BJP Mizoram Pradesh suan an mudan kan gafor kaltangin Ministry of Home Affairs Government of India le Election Commission of India hey hi ko ai takin min sakula Election Commission he Mizoram Election Commission arang lama hen kan tumani elaikan Election Commission Panina chuan BJP Mizoram Pradesh chu nisom di pasari oga sang ni som dia Mizoram Village Council election COVID-19 shipui darna sat somme awanga kan pathian bi min khom pe chiat ni le thania kal khom theisa bitu kan siam met lai de akorat khom nei zo kan rel met lai de sirnai jong jong ko kan chu jong ve lo lai de abikin aizo ven tam taka total lockdown COVID-19 free COVID spread laka kanin ven na kan na kanin lockdown kai kon so mek la village council le local council general election le pura Mizoram State Election Commission le Mizoram State sarkar ai pot sai hi BJP Mizoram Pradesh suan halo le hunno ati dea Indrama State tamtak local body election nei tu ho point an nei ngam no laya yang zonga malaki kan rama siat na so hentu ani mai to ya BJP Mizoram Pradesh chu angai angam zan wa COVID-19 shipui kai bangna bani bibuite bobo thak ora an chua hen mai kan tawlin kan kotang fiselna ati der konsuwa ang ti kan daw ya BJP Mizoram Pradesh chuan Mizoram State sarkar le
State Election Commission chu he tu na siam do hi ngai ko no duri media kal tangin boina hian kan nge ani om the nge chu kan trong trai na ni wali en fa ko kan kum lo zo til thalo zo athen palani chuan kan state sarkar election ko sai tu te election commission mo leo ani an ti BJP Mizoram Pradesh naita ngetlak ania lelama mi